Shubor nakaslem jong unausan hima. Ban penyo ya ka jingkiang yat kali ka bapanya so ya ka than rilbong ken stress bar ka than sharpi uba sanbo shulai uba dew MLA ka South Shillong ban menteri sarkar ulay khun hado prabnai ban yo ya ka jaka shipai nak benta banla ban penulong ya ka jingtmo hakasingi sa jan uba sanbo ulay ban jurib bat lap ba ka jingtrai kala yat shat shakmat balabu ban pendap ha ubnai leber la sakhiru ba ka jingpentrai ya ka surok Nadian jong ka assembly hari lebong ru kala yat stat bat ka jingmang pisa baro kala kot chaka hendu klur tam hagan ga singi la jurep ki we ki jingpentrai jong ka cultural heritage ka ba ka jingtrai kala yat shakmat ya kani ka project ru lamang pisa hado khatlai klur san pu phralak tingka ngalabu kerpang mentaka step akaba ngilakwa ban pedap no yang ka ling road kabala kamslem hi bat ngil asrang mentan yang lagi inspection yang ka Rabindranath Tagore Cultural Complex apo relbong ka kampus jong ka Department of Art Culture ka banga bat mga komunista turu akapor bangalong minister of Sudam Arajar Arkuwe de ngalani initiate kumu culture minister kapor ka Tagore Cultural Complex kapakot katlai krur san pukralak tengala rahi ka recommendation siapa Shri Shekhar Ji bolong culture minister mensua but kaji ekran but ula ayaka approval katlai krur san pukralak tebat kade ngiladep jaga tu kaya kakam kaya cacat ngaku apa nomor pemenang kade ngalap lagi ngelawan Delhi ngalai kudu pada ya Sheikh Hawat Jiu borong mentau ko cultural minister bola kerpat yang aban kumulo kalemeli pada jangan ke area ba perset ya kam plat no ya ka second installment first installment plat katu kalong total khatlai krur san pupalak tam te bola kerpat ya kumulo kalim lokal meli bacimkia berula air ko approval ban pelanya ga sakit installment tang mentai stio nganawan sebuah Delhi tadang kata ngala ong yu bangan seli inspect bangan pet bangan sa air report pat chu ya ke progress of the work ber ke progress of the work lai mentan hang tu ka kompleks ka bahe kandon ki museum kandon ki cultural complex kandon ki restaurant kandon ki children's park kandon ki guest house kandon ki amphitheater ka bahe ba te yang lasu tenat cibun yang mengalai bu inspection but cibit hi ngan sapa gitu kita show cultural minister ban PU bangal adon inspection bagi nong song jone ka sinong te bar hadin jo katu ngala pen pludi kawai ka badan kaba yat nang tena po min gi jong ka temporary assembly hall porelbong kaban link bat ya kada ka surok kana ka surok ke bawah nang po relbong community hall kata ka join nang tena po existing pludi road bat mentah haduk kada jingking ro simpore nga haduk prabanai bangan yakun bat yo naka nagispai na po Delhi ban yo ya ka NOC allotment ya na jaka ka simpor haduk prabanai bang soban ai kubleiru ya menteri Rajnath Singh Ji bade menteri jang defense ubala ai ka approval ngala yo mentah dang prabanai bat la bat ni jingking bat ngala kerpat ka pludi la don langgi engineer na pludi ya ai kublei ki nang aku beli ya ki engineer na ka MTDC ni aku beli engineer na po ka art and culture ki belayawan bagi belaya ka ya ka jing ya seno ketilang man pendep kubno bunai mas kini ban pleno krang bagi paiba pen kam pakano gini surong bat kunjur ka cultural center na kaliang engineer jong ka MTDC ban kaliang jong art culture ki officer kila ai ka ason ba hapu prabnai ki pendep no bala ban pendam non IT ni sa department ba kanang bagi pai ba kinla mapun kam pihak bayi ni naka ya kata ka assembly ru sian ngan saya kenu ngalafun akhir gibrai beradab ya speaker ba Thomas Sangma ban president no ban pendap ya kata ka assembly sepok mau diang te kanang ba ka assembly kan la kriya nong ne na porolbong kana ka hall kana ka auditorium ba na porolbong kan long kijum to cibuni kinong song jaga laman pulun kinong song
jongka 19 South Shillong Konsensi kinong song jongka Shillong par kami gelia borokoi kanang ba kumbolong mentang inde pelong program nang ne na po rai laban pin ona dulum paring lau sutun ka laban ka kancesis ni hable chedu state library ni da hable chedu state convention kala kam jengai ten kila kriya na assembly ngelayo ben bah kanang baki pai ba kejong kana konsensi jonga kalalong jen kalalong ha konsensi ka jonga kana auditorium kala pelong cultural program ki jingele kai ki program ki prepare bakila pelong kamla ka deha ka baki pelong jia seng ru kala pelong ya ki jia seng ki convention ki cultural programs ki nu tang kini arti option telar kini arti ki deng kali kana ka option pat iki yung song jonga right aban pelong brother bar silong ba 19 South Shillong kebut akapor step kam tamba ki kena kilit school kilit college kilit tray kilit be yo be har bakwa benet sapo che sora cha laimer bokalit mulai bokalit jiao bokalit sagwati mud la ki block nang tay kadang-kadang option baki don step ko shortcut tang 10 minute suher bidang ten robong la po kilit sagwati kilit kanang sapo laimer sora kan ko kini benet kemud kalong kejiarap ka bakraw subunne tengah sopan ai kublei hana kapur ya honorable chief minister jingi ba konrad sangma bar kamtami ba presun song barong do deputy chief minister in charge ai ya ka pludi bat house nem arajar alpuai ngila khot gerpang ya i kum ka dorbar sunong nang ne bat ilawan ma ihi ban bu yo mau ngrem te yo mau ngrem bat kana total jong kana ka project ban ka pludi kalong ba arpo ko kumba kalai lak sanpupra kalai kru sanpupra lak kalong ketika tabur ke konsul kompleks berkembang rukur tam kalong ikini gili kru ban poy hadu anum serpi bakana gajingking bakana so ban ai kublei ru ya ka defense minister ba wilayah ke NOC ka allotment ya kana ka jaka bangilayo ban sinaya kana ka serpi bridge yang gajingking